esalungisa imsamo wakhe naye. Ubaba Dokotela uthi wenzeni uzodwa wabantu? Kubalulekile, we are the father of the nation, and then if i-attack ifika kumntwana esentwaseni asike sikhathi chaze uzodwa wabantu is a single parent, akuvele lokho. Uma umfana wakhe umfana right, and then uzodwa wabantu yonke into ayisebenzisa usenzela ukuthi ingane yakhe ikhule but ingakhuli ngendlela yena behlupha ngayo, yabo. Uzodwa abantu akhulelanga ngesabhabha but ingane yakhe ikhulisele endaweni right, but even imoto ahamba ngayo ibrandiwe, i-VW kumbe ibrandiwe, and then what people do, they still undermine the fact that bayabona ukuthi imoto abantu, it's not ukuthi ubugebengu, bashaya ngento bayibulala sale igazi lapho phakathi, and in order ukuthi yena ahlukumeze ngayo yonke indlela. And then ngithi mina, we as izinyanga, we have to come out strong against people who are putting violence kubantu besifazane, especially people who are single parent and people abantu abastruggle njengabozodwa. Yonke into abayenzayo, they're pushing the envelope to the age, but kunabantu still futhi babahlasela ngayo yonke indlela ukuthi babe weekend. Ngithi mina zodwa abantu, what happened to you it must happen ungaphinde kwenzeke, ngoba thina ngamabomu slasha wekhwandamu asilasta sikhatheka. Mina angingisho kuya umuntu methi baba Dokotela kwenzisi mina ekhuleka ufuna kwenzekeni, ngoba mina uzodwa abantu kuba wangitshela ngangitshela angizongoza lapho wena ngitshela into ofuna yenzeke kuphela kungekhathanga ngifuna into yenzeke, ngoba lo muntu owenze leyo nto just ukuthi ufuna ngene ekhwandamu kuphela njalo ngene ekhwandamu ehlezi la abantu abazidongweni, abantu abahlukumeza abantu besifazane, especially single parents njenganabo abantu abangekho employed by anyone, abantu abayizamelayo. Ngithi labo bantu thina angifuni into elibazama ukuthi kuzolokhu kuthiwa hayi manje ngizowuthela no phoza ukhwandamu lo phoza ukhwandamu, angifuni futhi umbize ngegama, ngitholele nje ophini yabazophini hayi nalithi sure sifuna nje ophini babe u50 asiyisuse le yanto thina sisuse nje le yanto. Umuntu uzokwathi ukuthi liyapi ikhwandamu le Southbeach le Northbeach yalayisha ikhwandamu imali yekhona liyapi ikhwandamu le hayi yalayisha ikhwandamu khula. Yabona abantu asebehluphile, sibamise i-altar sithi abangene ikhwandamu ngoba sebehluphile. Athi umuntu hayi lami idlozi strong really weak idlozi lakho elakho special lakho beke ngakhayisa ikhandla eliyelo nelimhlophe neligreen, siyakucelela ngoba ke ukuthi abakuthatha ngoba usuhluphile nansi ikhwandamu yalayisha. Hayi emva kwaloko uzosibonela wena ukuthi ucikwa umhlaba, ucikwa into engenamsebenzi, ucommit suicide. Siphaza ngamakhwandamu abantu abahlukumeza abantu abanjengozodwa zodwa abantu are not alone. We will support whenever you call for support, and or anyone ohlukumeza njengozodwa abantu umuntu esifazane, we will support yena ngayo yonke indlela, but abantu ayikutshezoneza thina sibafaka khwandamu nawo sengane shothi ikhwandamu legaweni hayi legaweni khwandamu hayi legaweni. Cha, Dokotela asibonge sesifike ekugcineni kwelokhuzana kweshow yethu.